Hello, muntina tunia hichi Bible study na ngay hozo sinabon sa Vin Christ Center Family Bible Study akonin kahinlim chekit vinihim. Tunia hi Genesis SEMTILBU Bung sung Pathen Noah Toh Kitepna Asem chukile Noah in chapa ana Gaosap na chung nga Bible study le quiz in dio ahin him Amasapen pen in a bol ngay sing bang vin CHATE hola khat pen ben ahilouleh minu mipa in pating koma taona mang pumin hiche Bung sung hi velkhat be na simkhom te divin Keiman ikitim kit bin him hiche Bung ading verse of the day CHATE to CHINPHA khom ding by har khom ding chu ahilouleh Genesis Bung sang somna thum na hi ahin ahim Keiman meilhang la kathalpi kakoi ding hichu leiset le kei ka kitepna melchihna hiding hi tin Pathen Noah koma na season ahim hiche Bung sunga characters ho chu ahilouleh CHATE HOLDOH sa ding chu Noah ahikit in Lamech chapa Pathen mitvet chon di non na behil pa ahin Sam ahin Ham ahin chule zafet ahive hicho amho se hi Noah chapate ho ahivin him hiche Bung sungi iti lai pha na until so ham tilana so ham when iti ahile Bible the mona seidanon hiche lai pha chu leiset kisema pat sa approximately kum sang khalle jaguble som nga zowa thil so hinte ative 1650 years zowa thil so hinte ative ne him hichi hoilai muna thil so ham hoilai mun ana so ham where iti ahile ararat molvuma Noah kong su anakinga hichi bunggit Genesis bunggit sang linalama kicheta da kimuin Keiman wang exact location na say thepon ahin Bible them izat ham khana say danon hichi lai mun su hichi ararat molvum su tu lai modern day Turkey hi hintetin asay uve hichi Bung sunga tinga outline ipipitu simkhom iti ahilouleh Genesis Bung sungahin Pathen Noah Toh Kitepna Asem dan akimun him ani nahin Pathen Noah le achapate phathe anabo na zong akimun athum nahin Pathen sa athisan pumani thalaudia anathupi na zong akimun ali nahin asim sa ahing thezau se tuisang le na asumang kitlo na dinga Pathen Kitepna zong akimun anga nahin Noah in leng pitui adona anakham thusim kimuna Bung agup nahin Noah in achapa ham Gaosap na zong akimun questions to study to do na quiz ahin to do don bun ho he CHATE ho mo say pi jeng lowin anoi lama Bible reference asang kipi ho dung zuya he Bible ko na CHATE ho i HOLDOH sa diwen pa Keiman ikitim kitvin him question number 1 na chun Pathen Noah le achapate anne dia chu ipipi anapi ham etil hechi chang thumna lama akimoin Pathen ahing thei awa le thei zau se le an se lohing zau se Noah le achapate de anapi we question number 2 na achun Pathen ganza ho chu ipi puma na ne thalo ding ahi atm hichi chang lin lama akimoin ahin na atisan puma na ni thalo ding hi tin Pathen na thupin question number 3 na ahin ipizia Pathen sa thisan puma ni ding anaphallo ham itile hichi changa na lama akimuin azi chu thisan hi mihim le gancha adinga ahin na ahize hi atin question number 4 nahin Pathen mihim thisan so sa chu ipi loading anatm itile changup na lama akimuin ama thisan jong so te ding hi atm question number 5 nahin Pathen ipizia mihim thisan so loading anathupi ham question number hichi jong hi changup na lama akimuin azi chu mihim hi Pathen amalim le mel bang banga asim zi hi akitin question number 6 nahin Pathen ipizia Noah le achapate Toh Kitepna Asem ham hichi chang som lakhat lama akimuin ta sa hing thei zau se tui sang le ra kisumang kit loading hi ti het na dia Kitepna Asem pi question number 7 nahin akitepna melchihna dinga Pathen ipi anapm hichi verse 13 nama somna thumlama akimun
meilhang la a thalpi rainbow anakoye Pathenin. Question number get na hen kanan mi te dia apau chu koi ham itile nowa chapa ham chu ahin him. Question number 9 na hen leiset pumpia mihim te zau si hi nowa chapate akona hong ki tha pat ki do ahi ti hi di ham di lo ham chi hi chang som la ko na lama akimuin adiin ahi true. Question number 10 na hin noa in lo alho asu ipi anabol em itile hichi hi chang som ni na lama akimuin liangpi lekhat anabole akitin ahi. Question number 11 na hin noa in ipi anadon em hichi chang som ni lakhat lama akimuin noa chun liangpi tui anadone akitin ahi. Question number 12 na hin somna ni na hin liangpi tui adona chu noa ipi anatm itile chang som ni lakhat lang mama akimuin noa chu akhamin liangpi tui akhamin dil chiang lawin apon bu sunga analume akitin ahi. Question number somlathum na hin noa dil chiang lawa aum chu kon anamu masat penam itile chang som ni lama akimuin achapa hamin anamu masapene akitin ahi. Question number 14 na hin ham chun koi koma anasei pi ham hichi hi chang som ni lama akimuin aso piteni anasei pi e akitin ahi. Question number somlenga na hin sam le zafet in apa hon chu ipi analo honem itile apa hon akiwa chu pon anakhu hone akitin ahi. Question number 16 na hin noin achapate la a koi pin chu anagausap ham atile achapa ham chu anagausap be. Question number 17 na hin tui sang le zowa noa chu kumiza anahin be em itile chi hi sang som ni lagi lama akimuin kumza thum le som nga anahin be e akitin ahi. Question number som lagi na hin noa chu kumiza sung anahing ham itile kumza ko le som sung anahinge akitin ahi. Abana application zildo ading le chate ho sei pi te ding ho chu akhat na cho hile noa chu pathen lung to jing mipa ahizein pathenin amale ain sung mi te zau se pathe anaboin ama chapate akonin vanoi mi te khang ahong ki thapat ke din ahi. Ani na chun pathenin noa le in sung mi te nisia ani adio anape jing bangin nang le ke zong pathen a ki ngai jing ihi le nisia ini khop dio anne ai pe jing dio hi ti sumin lowin lungkham po hite athum na chun pathenin mihim te hi amalim le mel pu ai se mo hi zin khalle khat ki that to ding le khalle khat ki bedda to ding le khalle khat ki sei se to ding le ki mu se to lodin ai to pi ove ti hi sumil po hite ali na hin na mihim chan pi na loi na gol ho ipiti na bolem ipiti na treat em hichu pathen na bona pathen na treat na hi ti sumil hi in azi chu ibon chawai pathen amalim le mel po ai se mo hi anga na hin noa in lengpi tui adona anakham zin achapa ham zong gaosap anachan lotan hi agup na minu mipa ten zong judon jukham zia ai male icha teo gaosap na ilhun sa theu ahi zin ching theu hite asagina hamin zong apa sago kiwa aumsu pon khulawa aza chat pizia gaosap anachang hi aget na chate hon nu le pa za bol le sei ngai na ko na bo leiset chunga hin khosot na le phathe bo na ichan theu hi ti sumil po hite fc bungup chang khana pa chang tum chana sei bangin ako na achun sam le zafet in apa hon aza bol hon zin amani keu hilowin asona chilha hon gein pathena ko na phathena anachang honen hi chate hon nu le pa za bol nu le pa sei ngai hi pathena ko na pathe bo chan na bulpi hi ti sumil po hite patherin dunia hi chi quiz le bible study at the sim hall le anangai ho zo se e holim pi che tawhan ka ki pa e amen.